Protestan no ialah Protestan bohong long hi ban pulih Bible Katolik ro. Katolik ong hoster. Amen. Amen. Katolik kemen dah to. Biar Katolik dah. Protestan ro. Hari mana ong no. To hire do dang bori wa em po Bible Katolik le. Not go ong Katolik ro. Yang api original. Harman ngante. Tipe dang bon pelat ki kitab ki bamdon haga Bible jongi. Wat haga spasem ke besau hadim Jisu. Ngap. Sau spasem hadim Jisu. Ngan sepo bian sini ma. Da po bian stu. Sar kita, you chong amen. So, ngap. Sau haga spasem ke besau hadim Jisu. Lai spasem hadim Jisu. Sab haga spasem ke besau. Kedon ke way ke Bible, mendai ke Bible kumba kalong haga ni gurukom, daga ni gedur. Haga tu ke por, kadai de gawai pat, kejat. Mendera kemana ke pak ke kot saya paper. Mendera kemana? Kedon kiwai pat ke jat material bagi thok haga tu por. Haga spasang besau, kedon gawai ke jat Bible ke kenja Bible. Ke bagi kot, ke Codex Sinaiticus, ke Codex Sinaiticus, ke Bible na Sinai. Pilap, kenal ulum Sinai. So, kedon gawai ke Bible ke ki scholars, ki nawat banyak, ki nongti, ki researchers, ki lap kedon gawai ke Bible, haga spas nem ke besau, ke begerteng, ke Codex Sinaiticus. Ke Codex Sinai. Haga taga Bible Codex Sinai. Kedon ye kini, barok kini ki nyotli. Ya ka ngomong ki badan haga test haga Septuagint haga ni Bible Sinai Codex Sinaiticus kadon yikini kumjoro mdai tang kini nyotli kini Bible Sinai Codex Sinai haga spak sang besau hadin Jisu kadon ro kewe ke Shiti ke bagi kot ke Shiti Barnabas artli ke Shiti Barnabas kewe pat ke Shepherd of Hermes. Shepherd of Hermes. Don artli, sengap mentang napi. Hagan ke Bible. Kedon ke kitab Hermes, kedon ke Shepherd of Hermes. Unong serai lang brot ubade Hermes. Kedon ro ke Siti Jong Barnabas. The Epistle of Barnabas. Now, sepak sang besar. Tim nam duduk menung ngiyok ini ke Bible ko mengiyok ka mentah. Ngiyok ini ke Bible ko mengiyok mentah. Wat ak spas hak snem ko sijar rius pak kat way. Kadai ke porje ke jeng syar jong way us e mo bekerteng u James. Emperor jong ke himah England gebelat. U James. So hak porje u ong bangin translate ke Bible jektin pareng. Nama haswa jong urut dan sibun ke translate ke Bible jektin pareng. Udan John Wycliffe uba translate ke Bible ketin pareng, udan William Tyndale ke translate ke Bible ketin pareng, haswa jong King James Bible, haswa ke snem ke basijar ndrus pak harwe. Kidon ke Bible pareng, kedon ka Coverdale Bible, kedon ka Bishop Bible, tiba haswa jong King James Bible kidon, pareng. Hari ke por jong James, King James, M James. Uong ban translate ke Bible, but I nam ye ka haga kerteng jong. Naga daw ngiyok ye ke Bible jong mentah ye singi khot ka King James Bible. Marga de ke Bible ke bang ngiyok haga snem ke basijan rus pak harwe. Ke bang ai kerteng ye ka haga kerteng jong M James. Banado sengapa? What hadong kata kapor? Haus nem sijar rus pak harwe. Ngimpat penkenria ya kini kinyau tini ekstra. Kitab Tobit, kitab Judit, kitab Makabi Baar, Munati Menungkong, kitab Sirak, Jingstat baru ngimpat penkenria ya kini lagi nyau teli. Wat harus nem ko sijar rus pak harwe. Kata ada spak sem kan nyau. Hai tu por nong emrupen kriya yi te nyau teli. Em lang yi te nyau teli. Pilai ban cek ya kini gadon ga apso ka kerteng 1611 King James. Lebih kuat pai nong download kata, download kata le. Terproof nga wat to mo 1611 King James Bible. Udah nu apps, emu apps. Pinlap bahau to apps, hak tu ke Bible, kedon gini gi Bible ro.
First Tobit, Judith, kidon gini lagi, senjau tulik ekstra. Om tangata, senap. Kadonro, kasitiu Barnabas, kadonro, ka shepherd of Hermes. Ngaklampat pulih ya ga sitiu Barnabas, renga pulih ya ga shepherd of Hermes. Kadon kedau, balai, ngimbo ya ka mentah. Senap. Ke testament pertama, bat Katolik, bat Protestan kena kejuk Bible. Testament pertama, ke testament pertama, bat Protestan, bat Katolik kena kejuk Bible. Nado Matius, hado jimpan pau. Hara shwa jong kena gis nem, khasnem kusi jar shwa Jesu, sorry, hadin Jesu, snem khatwi, hagisnem, sorry. Si khatwi spa hadin Jesu, khat ar spa hadin Jesu, ertok ke Bible kami ni. Yo pega pun cak ke Bible, yang kitab Inok le emiko. Now kitab Inok la bon sang kat na pura kat na senyadang nya ada ya betedem senyadang kena pi pura kitab Inok suin di suin. Wa bon rega. Ong jan nekong wa ara kitab Inok na. Hampa pura kat nang mi go cuku le yang Inok su Inok dam ci dam. Kitab Inok ro kedon. Pinlap ba pin I ba don hi yagi sti juda ke ba ukut na ke kitab Inok. Habo blay one rangkat bat utau archangel angel rangba jong belum put iku turun one besar kadang kitab Juda haswa kitab jemput pau yakni am la yakni Juda tho naga kitab Inok nang ngimdon kitab Inok ke Bible Katolik Roman Katolik kamdon kitab Inok kamdon repinlap ba ki nong tho jong gi nong tho testament ba thamai ki tho ki don ro wat ya ka ki pule ro wat kitab Inok nangan om ta kanu ko Bible ba dai kinu balai ngano pi don ba dai non balai baro ba dai baro balai ngadai uno ila Protestant ngapule ki Bible na phang ngapule lut baro kat ba dan tang banganang kumno ban bishar nganang kumno ban discern balai ngi yo igini testament ba thamajing ikumni ngi yo testament thamaj kumni em ka daw ba khmat do ka top point balai ngi yo testament thamaj kumni balai kam don ka Hermas ka the shepherd of Hermes balai ngim don ya ga kitab gospel jong Thomas balai ngim don gospel jong Mary balai ngim don gospel jong Petros ki don sipon ki badon ki badagi gospel ki bam don Bible jongi balai kim don ke top ke daw ba khmat do kare gini namar ki apostol ki pediang ne ki apostol ki nong yalam balang hak tu por ki lekat bala ban kier nagi jingtho ki ba tho hak spasam ke baar sedin spasam go ar nong mem di pediang gi yagi jingtho ki tho hak spasam nong kong kata to ke top kedaw ko khli wa ki jing tho ki ba tho aspa sam kong dai tang kita pengin bo bekin long ke Bible jongi ngi khor ki canon Bible canon mot ngi thau kat ni di kamwa the how to filter na tayo filter nong kam the man so kat nang duna kat nang biang kat nang reliable kat nang duna man kat nang yiu chania se kat nang bon nong ke minister wo bon ki jing tip tang ba ye chania de so yo save yo chingai ban singa nyam te egi tu spasem go ar chenen dam gi pensia apo ha ga Bible ha ga canon yo man Bible gi so tangi tu gi ki bodon ha spasem ke benukong tangi tu betok spasem benukong ngide man bo eki bakin dai gi benta ki part jong ga Bible jingi now back sa ke khubor janga ikan ni that back sa ke Bible janga sa text jongi Hebrew no besport ko pesan ko ong ya ka jing kenya ka jing ngom syam mon re ka met mila kre yang kamdon ha ka masoretik text pti balai kamdon ngam tip balai kamdon hare ka Bible jong ki jiwem ka bagi thok ha ka ni ka masoretik text Bible tip nem ki jiw no kong ap hai ni ini wem kam ha no kong ki jiw ki ngek bo Jisu udai u Chris ki jiu kim ju ngek bo Jisu de Chris bat hakabe day bat kene get khot sam ko sopo ko no ban riu ngan kham shania ye get set to jing Bible
namar ki jiu kim priang bau Jisu de Christ do mentah. Abang Bible kong ya ka met melakre yang a. Lai spas ne ma shwa Jisu godon ngene kentin ya ka met melakre yang a. Ki wan ki jiu hade ne Jisu sia jar snen. Ki bade ki mazurit kini ki jiu ki jat jiu mazurit. Kini em ngantip laki ngai ne em kim ngai ne em bau Jisu de Christ. Tambah gede ki jiu bar kejak ndu jiu son sar kame bau Jisu de Christ. Bar ki ong ya ki skor jonga mi play. Habo non tho si bro, upule ke sam ko sopo. Ukrem pule ye kan na ka masoretik. Ngano biang. Non tho si bro, ukrem pule ye ke masoretik. Balai namar don masoretik tek sakato por. Ke mas non tho bro don spa sama ko. Ka masoretik ka don ha chi jar sam hadin Yesu. Tagamon ha spa sama sipo hadin Yesu. Tagamon yo ka pure. Pi. Segera. Si jasnem hadin Yesu dan masoretik, haga masoretik Bible, ke Bible Jew. Kam don ni kitin, ya kam met mele krenga, kadon ya gi skor jenga me play. Ke daw no kong ke de namar ki Jew kim ngai baju Yesu Christ. Let's say kila ban syukur lain yang tai. Ngam ong ro bagi kelain bagi le hajin sha kim ki Jew kim junot ban pen korop ban pen pot ya Bible. Let's say kilap na kawai pat ki source. Na kawai pat ki source. Tabangim la ban senia ya ki sos ki mar ki don sibon ki sos mudupi hyper Jisu la bon ki sos nong kam kitab tobit judit kitele woro pura Jisu even ki protestan mem di pura gi ho ki Bible Catholic emi po Bible ki pura gi ki umas Catholic emi ru pura upai berupai ba Catholic ar pura gi ki don sibon ki sos reng laban oi ne ge unong tho jibru usim ye ki ne ka dkhot naga Septuagint namara Septuagint philap bagadong ne dkhot ya ke jing kenya jeng Solomon hari ya ka met mil khre nga kadon haga Bible Septuagint last pass ne mashaw Jesu okay ta chi ga de to pa plok pi pa yo dam stia ong lang ong bleu long ba pa ke jing isne jo ki ne bom jikot atu jis pa sa men pini okay now ngine pai man ta ban pe sagaway atli ye kit khot ko ko pura ni po naga kitab Isaya to haswa kitab Isaya tengin sile pule ye Matius swa don ki bom so tho đọc cái cảm cái thế, này chỉ cái kim đây pi gì sao kim đây pi, này chỉ cái đó ý cái nào, tôi làm pure theology, họ ông cảm thấy to ngào ông cảm được một ngào nói cái theology sẽ to cảm thấy, ngào thành chút thì cả cái tiểu,แต่มันngào thành lệ yang semen cái, vừa chính em đưa kure em đưa khi gì pure bây giờ pure Bible itu pure ya ki Woro gi kot na pangkar la ite kam yang lam ngai bekeli ke bay ong ke bay keli gi brui ke bay chenang ye le u chanbor chajwai ong bay pure Bible lu kamte ke bay tip kari khia chini na bay ong pure Bible to hok hi ong bay usna si ong pigam ni ne chibun ki wadep pure theology ki sakut hai degree kim jupule kim juat kisno khan hai tu degree pagi sakut hang tu kini yap ro kum tu kamdon ke jingbang jingbi ha ke jing sikri blai kamdon ke jingbang jingbi ha ba sikri ikhtin blai rabat cedak kam spori khlo kam spori siap em jing em gero kubor namar ni so khan palat ha degree jangi sama mo pikulong ne utula degree theology ula pure theology ula pure ula BA ula MA BSc MSc emir peru la yo degree pi dam pi pure ko ni harangim ju to pi ngi ke balik pule em theology ngim ju to bri wi kini ngi ak so khan ba ong iu tib lut bo chi sap kot man tati ba pi to da khle to da dab lut hon bia em ri le thali ko ni
Nawa kelam kita TV Amerika ini lah. Tali. Degree he. Jabe yang Humpty Dumpty sat on the wall. Mari Humpty Dumpty he klik. Sisi ni he klik. Amdir pure. Now siu ong to man gam te sini. Mda bon ki beri bapule. So ini pai mangamanta nagas Matthias kanong gaba. Mano balap yaga Gospel Matthias sepangka jingkayu Jisu. Okay. Kanong benukong khot arpulai hakmi. Tod khot arpuat. Tod yang depit khot arpuat. Lenong Matthias kanong kebenukong khot arpuat. Udong kumno khot arpulai te. Tao dia bilang hakmi kathe soti kan pun kon ong labang hakmi kathe soti kan pun kon mano ong ida kan te menau Matthias ong udon unong tulpa bong pe kumbala ya tulpa by the Lord through the prophet the ong chwa do try lamba u prophet we ta prophet lamba prophet testament berim. Kamu ong tu prophet ong kam ni na hakmi kathe soti kan pun kon. Hakmi kathe soti kan pun kon. Manu ong ni kinte bo ong nong kong ni kinte na hakmi kathe soti kan pun kon. Isaya satu. In pamatan usia kadon hai kadon banyo. Kadon khot bakhat sao dengan bakla. Oh yes. Kadon banyo Isaya khot bakhat sao to. Ya mana na? Kat gua kau lai relief you na lai mi lai em mi ketik pakai nasi dia mo. Emergency, okay? Ta. Isaya nong benyo khotกับkhat saw kom ni hak Isaya ong hakmi kathe soti kan pun kon. Na habo nong habo u Matthias u tho ya ka kitab ya ni ka kitab jongu ka kitab Matthias ni ka Gospel Matthias. Wong hakmi kathe soti kan pun kon. Nang no yo Matthias hakmi kathe soti kan pun kon namar ba ong Isaya. Hendrai leda pilih ben pulih ya kene ke kenten hakmi kathe soti kan pun kon. Na ka Bible jong ki Jew. Ka ba kertenga ong napi mudur kaya ka. Ka Bible Jew. Ka Bible Jew ka bekerteng ke Masoretik. Ka Bible Jew ka bekerteng ke Masoretik. Ka bawan sijar sebelum Yesus. Ka de kene ka Bible ka bangidon menta testament berim jungi. Kito ki kanu teligi lepan ru teli meri awan teligi testament berim. Tik ne ini te body. Sebab kata ka Bible jong ki Jew ka bekerteng ke Masoretik. Kam don ki kitab Tobit, kam don kitab Judit, kam don gini ki kitab Sirah, kam don gini ke. Na kata daw ngi ki Protestan ngi kentaj ya gini nyau teli ki kitab ki bedah Bible Roman Katolik. Sangat orang biang mo. Balai ki Protestan ki kentaj kadaw ba khli do balai ki kentaj ya gini nyau teli ki kitab ki bedah Bible Katolik. Kitab Judit, kitab Tobit, kitab Makabi Nukong, Makabi Baar, kitab Sirah, kitab Jinstat, kitab baru. Balai Kimdon. Haga Bible Protestan, namar kini ginya tadi Kimdon haga Bible jong ki Jew. Kaba kerteng ka Masoretik. Dese? Namar ba Kimdon haga Bible Jew Masoretik. Tengini ki Protestan ngi kam i ye kaba la de filter. Pi, iu de filter kam ni temut. Ki Jew de filter chwagi. Ki nong Masoret da filter chwagi tok kam ni kita gi piti balai Kimdon gini balai ki nong ki Jew kimbo ya gini nyau teli haga Bible jengki namar la tok ki ten Greek
Baga Bible Jew kam dekten Greek. Original ke dekten Hebrew. So namar begini ginyau tuli gede Bible ki betok dekten Greek ki Jew kim pediang yakini bagi kentat yaki. Kata kamut bagi degi Bible ksoj, kamut bagi degi kitab syaitan. Ngada tupi ngapule yakini ro. Ngapure ba sar hodep torno gitu. Dang pure uro ki watam gem emo Bible Katolik le pure ba ap. Kam te to man. Ta. Ru ong penga tu katuna ni ke prosan da. Pen yiu tu ong Bible mo ong ke jing thok barok ke persat musim no boleh. Ki wan kita ke jing thok persat musim no boleh. Kata ki Protestan ong gi barok ke jing thok persat musim no boleh. Ki de. Ki ka Bible jong ki Protestan ki ba ki bot na ka Bible jong ki Jew ke bekerja ke Masoretik na sejarah senama dia Yesus. Baru ke testament berteman do Matius do kitab jing pau. Ke kitab ke the Epistle of Barnabas tok kere kalau perslet utra. Ndom se bukoi. Ke Shepherd of Hermes tok kere, ke kitab Enoch tok kere. So ni ikini barok ke ngong gitu tok kere. Bak ngi Protestan ngong ke kitab Tobit le tok kere, kitab Judith le tok kere persat musim utrai. Ndom se bukoi. Kitab Sirach kitab gini barok ong tok kere. I Protestan ngate ong. Mo ong persat musim tok bu gino tok kere. Upolu ong Timothy. Gat baro ke jing thok kadai ke bala persat musim do boleh. Kinu kita baro. Tang Bible Protestan. Ne Bible Katolik ro. Di Protestan ki ong tang jongi pi. Tang jongi itu persat musim. Ong pekam ni no Katolik sa sure. Katolik ong kini yo ikan krut bagi mo. Ken kitab syaitan bagi mo. Proof no nu you chem bagi pa. Ngar ngawat ber ngalap. Yo eru berkelang pi. Yo tor Bible ksoi gitu. Yo biang he. Yo jing tip yo jing che yo ti biang he. Apa? Biang he pendam lagi. Ngatu Protestan ngali have Protestan, biang he haile yo rap kho yo rap jinger genong ke Bible ke tin belai pendam gidi pendam betan. Ne ba kitu ge wan to, ha kitu ge spas ne ge salen yerong belak. Kemo pi? Spas ne ha kitu wan gi se. Les pa ar spas ne so Jesu wan itu gi kitab. Kinya tu di kitab ke Bible Roman Katolik. Wan gini ha chwa Jesu, cispa ar spas les spas ne so Jesu. Ni temi gi. Hadin Malaki, hadin kitab Malaki. So bah madam igi bul hoy se yo rap jingir ke Bible. Dat sina tu katu. It kata kamut bangim don kameki. Do ngahe Protestan no pigante. Em Katolik amen brother, amen. Selama no pi kam de ba baklaban pule, ye gitu ke. Okay? Re pule bat dak batip. Oh madam igi emi. Ngatu pi. Madam igi kitab ju pau em po Bible no hoy. Ha? Sab kate nai hon biau ni madam le hoy tipi ne manchwa Martin Luther erbu ga tordo Martin Luther kedai ga council jing shaki lang ki briu ki ba ki reunion ki riu ilam ni em dem ga por go ongi dam ga kitab ji papau ne de pendam ga em pendam ga kitab ji papau kamun dam ga pura ga snap he wikle pura ga kitab ji pas nya bikin kle ba me dam ni pure Makali pika wan ngure de pura kitab Jepang em herajan kan tadi bahwa we are go rap he ya pi tipirka so gedan ke por bagi pendam gedan ke por Martin Luther pendam kitab ya Steve Jacob apa so gedan ke Bible badai no balai baroi go balai so hobe go pure waro tu tang apa yo preserve yite jiman Protestan no hoi sai oh piam ni ne kenang yo man yo jingar ti kamu gede filter teman. Biang ise emi kerja ke gitu rupan ruwe. Madam gitu nyatu li hoy se. Tang ho ngate ong dampi purene. Hap. Ma ye bitan pure gitu nyatu li le. Oke Bible Katolik to arute extra tang bon pure kitab ino pure gitu woro. Oke. Now. Ngilai ban pule ya ganega ayu ya ganega. Dekot naga Bible jongi Bible Katolik ngam teh Bible Protestan ngam teh onggo hakmi ke teh seti kan pun kon Matius lo hakmi ke teh seti pun kon Isaya lo hakmi ke teh seti kan pun kon repetitif ne mag Bible Jew ki klem ong ke teh seti hag Bible Jew ki ong hakmi ke teh samla kan pun kon Hakmi ke teh samla kan pun kon. Bagi ong
Nagate daw Kim Jong Un hak a virgin birth of Christ. Kim Jong Un bakadon ka jingka soti Jong Chris. Jesus erma yu ka soti yu Jesus. Namar ki ong ki Jew hano mentam mentam bangai ki ong baik ki Kristen ki penjebo ki penjeklia ki Bible jong ni ki Jew. Namar ngi ki Jew. Ka tu ka kenten auto ka thesoti ka dai ka kenten alma. Don am bekerteng alma, ngi juga semua badon kerteng alma sini seri jeng hiro. Alma kemod kena samla. Kelak bandai ke basoti, kelak bandai ke bom soti ro, tak ada ke alma. Okay? Now, ki jiu ki ong hakmi ka alma kan pun kon. Tore basoti. Kemud ki ong kene ke alma hane kamdai ke ba la, kamdai ke badang soti. Kedai ke ba man ke bala. Mdai syuk ke bala soti seh. So ki jiu ki penur kam keten haga Bible jongki ke Bible maksoritik cizar samsol hadim jisu ki ong hakmi ka alma kan pun kon. Hana le pidai pan pe ikini nega Septuagint Bible. Haga Septuagint Bible lai spa sam swab jisu wan ke Bible Septuagint ka ong hakmi ka thesoti kan pun kon Parthenos. Nah haga Bible Septuagint ka ong kumni lai spa sam swab jisu. Haga kitab Isaiah kalau menyod kot khasau ke Bible Septuagint ka kumni hakmi ka Parthenos kan pun kon. Parthenos mod ke virgin. So ke Bible Septuagint kong hakmi ke thesoti kan pun kon. Ke Bible Septuagint ke badai ke Bible jongki Jew ke ten Greek. Hari ke Bible jongki Jew pat ke badai ke ten Hebrew. Masoretik ke badai hadin Yesus hija sama ke ong hakmi ke thesamla kan pun kon. Balai ke long kumne namar ba ke long kumne. Nama lagi dan sibon ki Bible podong jatuh. Kadang jingkai ke bejrong, tibi kanang ap hingga kami setia lo tuhi wal. Usnya su lo tuhi, ustia lo tuhi. Usnya petai lo tuhi. Kadang jingkai ke bejrong, kadang jingkai ke bejuat, kumnung yo ke Bible kadang ke story ke bejrong. Hari sengap ona pi ban penkut kumne. Ngada Protestan, ngan ong pi. Compare la pi pule ya ke Bible Katolik ro. Ite umur ong pi, kete to kubor ngan step. Bertu ke kubor ngan step to. Hohi upure ya ke Bible Katolik le. Ite bertu kuboro. Hohi upure ya ki teban ki kitab le. Hohi pure ya ki kitab wat kum em ha ke Bible Katolik le. Ho rau kim jimut uri ke kat ini. Hado wat penman yang i wato kiwi lagi. Ho ra gitu kiwi ong che yang i wato ne. Woro ga do lai Katolik le lai upli. Kita kiwi nabun kum Bible le te. Ho ra nya kai pituk pini. Protestan tak itu Bible ni. Justnya mereka ije senang ngata je ini anak kian. Hon ro do ye toy. Ro do nok toy. Kena. Kamon yo iga Protestan, kamon yo i Protestan ke Bible yo iga to kamni. Filteri kawan got yo yodur, kawan yo yodur. Tengah yo kitab Makabi mabuk ga yo emro berkelas mabuk ga i Protestan Bible Makabi hak history kata. Tang wa emi wa itu ini tagi history dating yo manitore. Mana kelam ga kitab Makabi Jepang ga kitab Judit mere itu. Jepang nong ba nene be nong te yo em dir to se. Teman tak wa yo gam te nong yo gam wan ra go wan ye te ba pedam ga se. Te i Protestan yo wa man gam te nong tong. Ban yo mi ye te dam ga na. I Protestan to filter Katolik to filter Katolik letang filter gi 2%. Protestan filter 2%. Em suwi bro filter hadok wat kejak eh. Cita dong kelas eh. Uta bertuju Marsion. Hagis pak sem go ar makla bertuju bro Marsion. Uta nong giyong pole pediang sti. Giyong pole, giyong Petros giyong em so ya kenyu gitu. Oh what yang gitu, kurika ki kanon yang ni. Itu confuse kata. Gam te gale mo. So em lagi berugu filter dok rap kajak dengan Bible yang ile. Umur ong to. Lada kolong kumno. Ngimdai ban yakim jimut palat. Ban ong ublay keren nang spasem ublay keren nang saus spasem kolong bakla. Sengaja bagi berugu keren kumta. Kubor yang ile mana kam umur ong api am ni na. Kawan nga kate ke scripture ko persat mesin bela. Ngaman ones jepi ngati bere.
Neba upole to upure ke Septuagint. O Jisu la upure ke Septuagint. Petros pure ke Septuagint. Ginong to ke pure Septuagint. Pure gile kamjo yung pun sam to Septuagint sa pure gin hetu portor di em kamni ne sa em kam Bible. Em kitab saya yang kai scroll ko yang kai kitab Jeremia yang kai scroll ko spread sa. Terekat ni debu lang gini. Baru ngilawan pule. Retori wa em kam waro tele pure le. Toro sa kanye toro da me sa kan. Iu matar to timi pi umom timi pi Jisu te. Ngai pi mo ke jimi jap ke jimi pa Jisu ke te. La da waro le pure ve gabol plang ro le ivi MP site. Ngai ha ke jimi jap pa ke jimi pa trai. Ite dalam je benen. So madam pi ga pure waro Bible pere. Madam pi ga tip kawan ke jing thok persat kawan ke dam le pere. Tang dang ngai pi Jisu wan ke do. Ba i pop je pi yap baru mipat. Upemipat unsur pemipat ya baru kita bengi ite upsia akhlak bile orang dah uyabe mana wan Yesus pernah mi pari. Okay, so hikai begini orang tor yo ong yo sedang pure kita ye pura sedang ye pura tiba bo hau ya bile ye pura pure bo ye pura pada tang kitab judit tang kitab tu bile tiure mari yo Matius ko cerita de berka mar kita soli gospel deb der hadukan ini kawan tam segitu ekstra so ngim so imur ong tak amni ne Yopi nam yopi na wato hanbiya ipor yang rim por apostol Paul por Yesus hanbiya wat yiwi kitab la pure haji so ngim de ban kim jimut han amen ngim de kim jimut han ngi de ban le piyar jimuri wato yo katolik la to haji protestan la to haji hor ya ben la ya ben ong kam pila ye per ka pure ila ye ka pure wo yo ga sna kan yo ga ya ben marem ye la de to la jok pen ara jok ga to la pen ara ben ya tadam ga ya ben to okay kini kubur kelong hakan ni gelur amen to boleh kerkupi yerwa biang no important ye lang amen tenir wari